Voini February ni somni paruk kumsang ni somni pali thotran ni ani a inzawa in chibaile vekule in kanga kanghlum ni zan ni somni panga thani sang ni somni pali zandar som pakhale chan vevel khan PC Lallawmkima kum somli pali lunglei electric feng chu in kanga kanghlum lunglei atanga thudon danin PC Lallawmkima hian anupuinen mi in an lua mun tanga in son tumin an bungro then khat po an in son na tura hian an da to anupui chu ni zan khan an in son na tura hian ariak PC Lallawmkima te in lua mek ari ana hi asam type in malding ni in tlemin a fal deu an then omten kang mei chuak an riat chuan alo na sa deu to a chung lama kongka in kalbok si nen PC Lallawmkima hi chan man ani talo in kan chan hi riat ani lowa bungro chu man loina kangral PC Lallawmkima hi voin chundar som pahnia vuya niang vandoina tok ta PC Lallawmkima kan leina tin kan khongai tak zeta tlamong takin chol sela ti chona kalsan ta ka chung ko le ule naute pathian in thlamonin ompuimol ro se tuna barmalam chanchin ilongai thlave thungang Myanmar chanchin thar lor khom Zirtopni Khan NUG Central Committee on the Interim Public Administration le Sagain Region atanga Township People's Administration te chu meeting an nei Reporters Without Borders chuan sipai junta chu rang theyang bera journalist somruk pani chwa zelen turin an ngen Mandalay Region na Tuchi Township a chuan Revolution Force te chuan Phungchen Village bula junta sipai zavel omna sipai te chu guerrilla in anbeya thudondanin junta member pasari anthi Baguri Jana Chauchi Township a chuan in rini khan twal chungin dauna a Kachin State a Hmeichhia Township a chuan in rini jing khan Kachin Independence Army ka ishwai Combined Force te chuan Sinbu bula junta army kalaya 141 chu anbei ani Sagain Region Tazi Township a chuan junta sipai te chuan police station Anchan nuwa Kantuma village chu an halani Burmese Women's Union chuan junta sipai te pawngsualin tha awangin tharuk chungin Myanmar Hmeichhia zasari pariat zetin nunna anchan ni in antarlang awarap thlake Hmeichhia omnem chunga pohetiang hian an chedu ania Southern San State Hupu Township a Pau National Liberation Army chuan inrini khan leyu tot bula junta kem chu bein an thununta ani Rakhine State Mongto a chuan Arakan Army AA chuan inrini khan junta yan ongpin kem chu an thunun vekani Rakhine State Pinachun Township le Minbia Township a chuan AA in he muna junta camp la omchunte chu an bein na salheni Sagain Region Kali Township a chuan junta sipai te chuan Chin National Defence Force member pathum Deputy Chief Commander le Hmeichhia te chu Ong Thayar Village bula an mana an that ani Kali Township chimthlang lama chuan Revolution sipai te inzom khom chuan junta sipai te omna an thununta ani Junta Ministry of Information chinchi adanin San State Tachile ka chuan online na khelle bumna lama innam noi mi zasari velman anni Online Loan Organization Mashala Tech Co Limited a thoktu te chu an customer te chu an online loan interest rate sang taka pele tura vo anni wangin man anni junta propaganda shwai to Major General Zomin tun chuan AA le ARSA te chuan Rakhine State a ruihlo an laglu thua soi Nonglai Pin District a Switchin Township a Military Council hovin no pangkum komi an kaplum Military Council 10K NUA Tatmaha Nonglai Pin District mi te antishe omle a February ni somni pathum khan chu in khwa in pathum an kaplum February ni somni pakhat khan Nonglai Pin base Khamir train chia anral thuam lian pani mangin Nongpin chi khwa an be Penza base kematanga thu khwa an be khan kumthumi no pangan kaplum bok KNU Tatmaha Number 3 hi Military Council te tamna hun pakhatani a hetatang hian khotam tak anti cheme kani Mandalaya Suku Township a Military Council ten no pangtiamin mi pani anthata mi pali hliam tuarin an chua
nimin February ni somni panga zingdar sri khan Sachia chi khwa a piuso umbrella training graduation ceremony atel military council sipai ti chuanum zenei lovin silayan kap wetlet information network team te soidanin no pang kumsom palimi le nu pakhat an thia kumsom riat mi pitar akea an kap hliam bok muntina ingka na hlir skwa kunal luyatla anum nuala brick bangte po an vote bok suku township hi mandalaya revolutionary munpueni a February ni somni pani Zingkar Khan Suku Township a thila khochaka police pakhat parcel deliver tur chu military havin an beya mipali dang an hliam bok Ministry of Defense number 1 Soidanin Kali District Sagaina Revolutionary Coalition Army 10 Military Council Camp an bay Revolutionary Joint Army te chuan February ni somni pakhata changa ni somni pathum chungin Kali District a Military Council base te anlo chila silayan lak sak nual bok kantha khwa a military sipai mi sompanga thi in Military Council General le mi pakwa anin hliam anin dona hian silai som RPG 7 pakhat 60mm pakhat le bom le silai mu tam tak Military Council te ta anman Military Council Bele to the Kali District Troops, Special Movement Troops, Kali District Mine Army, Township Pakada, Kali Urban Planning Army, VOKOK PDF, CNDF, TZ Vapual, RKDF, CDF, HNB, GRF, S2UG, EFDF, TCDF, CDF, CDM te anni. Anin daw na Military Council tin khomi poi suilo paruk anthata antha te zinga hian no pangpani antel Kali Township a chekan khwa hi Military Council le piuso umbrella te inha na mun ani Defense Force ten Kanthariar khwa a piuso 3 camp an bay Chin National Federation ten antho pui panile Deputy Commander in Chief Anchan Military Council Camp ten ron mangin beivema se anma ni lama mi somli anin hliama February ni somni palizan khan Kali Township a anlabuai hle ani Simbu khokyanga khalaya 141 camp te enroll na turni anai zel Kachin State a Hmeichhia Township le Simbu Township a khalaya 141 Military Council Troops te chu KIA le Allied Force ten in Rini Khan an beiti KIA in an soye KIA le KPDF Joint Force ten KIA Ramri China Military Council te an enfia Military Council lamin van lamatranga an chanlet wangin Simbu Committee mun himlam an pan phakanta saintong ka police officer patni an thia pakhat man ani nimin jing khan saintong sansu marketa inka na thlenga chanchin kim changshiat alani lo Military Council ten hupun le Sisai Township te vanlamatangin anbeya Pau National Liberation Army PNLA Soidanin Military Council ten San State Chimlama hupun Township le Sisai Township ate airstrike annei Inrini Khan airstrike wangin hupun Township a li utuk khwa in pariat achevek Military Council ten li utuk khwa a voiruk airstrike annei kumthum chungin Mandalay PDF ten indona lian tham somthum pasari te tham veda usomnga pariat le mission zali somkwa pariat an lo nei to ani nimin kha PDF te kumthum din chamani a February ni somni panga kumsang ni somni pakhat khan Military Council Bele Turin Spring Revolution ami ten anlo din chua ani Nonglai Pen District a nili chungin military hawin in somthuman hal February ni somni pakhata changa ni somni pali thleng khan Military Council Army te chuan Nonglai Pen District a drones mangin bomte naw za chuang an thlakman Military Council ten bagu Yoma crossing a chengte anman na sa a PDF te soidanin Military Council Army te chuan Rumia indona cho chwa tumin seikantlan bagu pa sami te anmana thiturin anda February ni sompariat khan military hawin voili anbeya PDF official soidanin bangboy ku khwa a yomakat konga military sipai omte chuan hi iujang sona to plantation na in an hal theni ati Revolutionary Force ten suibua thilu piu khwa anbe local Revolutionary Force soidanin
Revolutionary Force ten sagai na Suibu Township a thilu piu khwa anrun February ni somni pathum khan minute som velanin ka boy boya chumizan chuan puzure ten beivele in minute som panga vel anin kap le a chuin ka na te chuan military sipai ho anin hliam zo kani hotela thin hmuh nimin ni somni panga thani kumsang ni somni pali jingdar kwale minute somni vel khan zarkot veng aizola hotel pakhata mi pa kum somni pakhat mi chu thia hmuh ania police te chuan twal thana ni an ring lo police atanga thudon danin hotel athia hmuh hi kelal Chanchhuaha kum somni pakhat son of kelal thancha malet durtlang leitan ani a nimin jing khana ruma thia hmuh ni in anar le ka tangin thia chuak ani shatiran ni vele police te chu hethil thleng hi chui zui ngalin postmortem forensic report le CCTV tanga alandanin twal thana ni lovin ruilo kai noi ani an ring police te chuan azan masa akelal Chanchhuahan hotela ompui chu film khurthila an kola athu soile CCTV reportero ain mil thung kelal Chanchhuaha ruang hi voin chondar som pania vuyani ang MPCC President Atana Tlingzo Talau Puzodin Tluanga ex-minister le an partia senior member Thin Khatchuan MPCC in Thlanthlir let na anneya Puzodin Tluanga chuan ZPM sarkar chu thaithar leya intia manga hmala le silawa puin munphia leina price support peturin aphut Puzodin Tluanga thusoi Chabik le felbik ni ain chal mizo mi puite enchin tura ngen lomlom tu ZPM chu kan enchin chomeka kan enchin to china mizo mi puite hi lung oi takmo thlai chili aret nen in thanma tangin an puanga sarkar na an chanhnuwa chuang takin thlai leina tan sarkar masa sumda atangin cheng vaibel chiza som anda thu an puanga ni kha thlai thar le an hun chawa an thlai ret puansa munphia ching tu te chumang takin an oma ZPM sarkar ma a an munphia an ral theinang puin an ral thei talawani hi chuang taka thlai thar leina turin cheng vaibel chiza som kanda ti si in sarkar ret aya niama munphia ral mek tu te hian cheng vaibel chiza som atang hian cheng khatpo andong si lo munphia ching tu te anin dom kun mek ani sarkar ret aya niama an ral don chuan price support kan pe angan ti a tun hun hi anilom ni enchin tura mi puite ngen tu ten anin tiam na anti hlo thlin hun tur chu sarkar ret ai niama munphia ral mek te hi cheng vaibel chiza som atang hian price support chu an pedon lovem ni cheng vaibel chiza som hi athu mai chawin anda ani arinom ta hle mai khoya nge engatan nge cheng vaibel chiza som hi manani kan sarkar hian soi chiang ro se cheng vaibel chiza som omna chin hria thi mi puin kan phu ani thlai thar leina ta na anda tak tak ani chuan munphia ching tu te hi price support pinge ngei ro se kumchan ve po an sarkar ma an budget pon pharma tanga anin soi angin an khosalo ngalania an budget an pharve huna phei chuan zoram mi puite ma khwa awathim done khoya nge chuang taka an soi tho healthcare scheme atana cheng vaibel che somli kanda anti te kha umtak healthcare bill ba atan cheng vaibel che somli pek chua alani lo tho health minister in assembly house ala soyani hi kan finance minister chief minister ni bokhian zora mi puite min bum mai su se asoya soithiam ringo thiram hroi tu tan an thaloti hi zora mi puite hian kan la mu chodon chau football te po hi pon namatang chuan thiama ol khop mai achunga lu chuan thil a har sa thin chutiang chia chuan sarkar na phongchel po hi a chel lo tu tan chuan ol sammela a phongchel chia chuan har sat na sang omin pona tanga enangot ani lo ti a chiang thin thabik nia in soi kalphung thar mi pui sarkar din tura in zuar ten sarkar na phong an han chel chhowe ni a ponnama tanga enangot ani lo zia chu reilo te chungin alang chhonga lani hi hun areanga mi puite yan kan enchin ta kher kheri kan le in chir khopin karing congress sarkar na lo thona sajia le kan rawim ma ason na sajia ZPM kumnga sarkar nuwa mi puiten kan chiang le zwal nge yang Israel in Gaza a Bezel Paris a inbiak na an nei don mek line Israel se paite chuan Nizan lam khan Gaza an be chunzom le waka Deir al-Bala khan Yunis le Rafah a Palestinian somkwa pani thi in Nimina Gaza Health Ministry na soidanin tuntuma Israel ne na anin do na hian a tlembera Palestinian sing ni sang kwa zaruk le paruk an thi to a
singruk sangkwa zasari somthum pasarin liaman tuar to ani Russia le Ukraine zirtopni khan Russia le Ukraine in the second anniversary ani a hemini jing khan Ukraine ron chuan Russian steel factory an kap fu a meal na sataka chwaka tin Russian early warning and control aircraft pakhat man to mai chu zirtopni ve khan Ukraine sipaiten an kap thla a hei Ukraine tan chuan hlotlin na satak nia ngai ani he indo anniversary din chen hian Ukraine hi Canadian Italian le Belgian Prime Minister tin an tloa ani baka EU Commission how to bear Ursula von der Leyen po in aron tlo ani ani ho hian Ukrainian President Zelensky hena Ukraine hi amal tan lawa an thei to pin an puizel don ti an hril ani Russia in Ukraine in ring lo lai aron thut khan khovel chuan Russia in relo te Ukraine chu alak mai an ring chewani Masi zirtopni kha anindo anniversary voini na lo ni der mai kanindo ni khatni khan Russia sipaite chuan Kyiv thlo theina trumhun Gostomel airport hiron lak ngal mai antum khani a masi acham phaphak voini na chu airport chu khovel mi poimo telo hmu anan kan mangta zokani ti in Zelensky chuan asoye Inrini Khan Italy le Canada Prime Minister te hian Ukraine President Zelensky nen security deal an sign ngala Canada Prime Minister Trudeau hian Canada in Ukraine chu dollar tluk le ding on ni point pani panga in atran puidon ti apuang ngal bok khati zong kha tun chumata na kan han ti swale thei te soni e